Akugwatwo gino kairi mwonanirio mathithio tukubona arua ni Purity Richards. Ukianjiria nteto cietu siasa cia ugavana kaunti-ini ya Tharaka Nithi ni ciitite na mbere kuthethea mwanki itigeria rungu rwa ntuku 50 aki mbere ya kithurano kia mwaka juju uria ukaririte giti giki kagitenega ka Onesmus Muthomi Njuki muthenya jwa arua na agambitie akarintere mwanya kuria Miomponi onde na muregani wawe na tigiti ya kiama kia Jubilee Professor Erastus Njoka akinyite ntere cha Tharaka North kirigeria ria kujuria kitheti kiawe gia kura. Paul Kabithi gatutariria. Diongazia mbere aranjiria wadini ya nkoni thokoni ya Miomponi Gavana Onesmus Muthomi Njuki. Tumuthurire jeshi yake ya kiama kia UDA. Twauma Ruto agwethe kidogo thiini wa Tharaka Nithi County uria ukuite bendera ya gavana ni Muthomi Njuki. Tukamunengera kura kana tukalotha cio bobo. Tatiga munene mengana makanengera Muthomi Njuki kura mune. Twametho araki ariorite akariamba gutigiriba kumucokeria mairi nikingomba kuthirikiria mirandi kathumba irombire kwanjiria kiri gipindi kia mbere kuma abantu betagwa kwa ng'ombe kuthie bara betagwa nkoni kuna kilomita cigana si ni kidogo sana kuma nkoni kuthie bara ni Gatunga kidogo hiyo yote tutaunda tukiwa kwa serikali ili atudite kuonekana ino tuli pamwe muona mwathuro ya Azimio nyukwe poria mukonera guku nontu na baria guru ko wacho na thirikari niwe na baria guru te muntu to inabo lakini ya Ruto kinde kiarimo na jo tuitana metho kanada Njuki agitariria mama maendeleo mara akunite kiri gipindi kia mbere arana mona ndaga cia kithioroka kaunagira muntu mukwa kwa ritho ori nyombe akwa no tegwa no endoni utemweterano na rukano ni ugie kiriyenye nikora mungu wogumera macha kabora ya pole ndira mundu akuringira ndarasha ni tukithioroka thiete gwita gwa kibunga enda kinya kibunga kamera huyo mtu hakuna kitu amefanya mtu bure sana ende arumete manyo kwa tutigana na mono nake wa mtu getagira bake igwarira ni ombote ya Jubilee batindia Diongazia bo Tharaka ya na iguru tugia koringa kura wathi uraithire muntu uramberetie Dr. Kabisani umwekere tik group yenu ngo kabathoma mbura yenu ngere kana bo baranjiria thokoni ya shauri batongorere tuisiezi wa minda aganze guruni mheshimiwa Alex Mburi Muiro ale merigo kabisa ere ngai nweno ntu nwe mwega bakao neneriwe ni Tharaka ntu wamerana eyo bakagitata bakaona tobeto lakini tuko barombera bauna ni barombera batindwa tariki kenda mwerwe nana begwa bora bange bega gwa na nikende inge bakena kaya batakora cha Tharaka. Dr. Mucheru Kunyene oranwe Deputy Governor Professor Njoka bagiswa giti kia Governor wa County ya Tharaka Nithi kiri kithurano tukuwata na tigiti ya Jubilee. Mono merigwera tomba gutagemea na tukaomba komekinyera ni a county. Tondu county tiri araya ya kubena ti etiri akagavana wanoka ina bikibiki otikinya kagavana bikibiki na kitu kwa na bikibiki hawa kinya Nairobi ruwa otidi antugo cheri la tuinya ene kamwere ni muntu atikabwenerie gotweka gutire muntu mutharaka arendene yo bicienu nene ya county arakathwana ya kumenyaga rira meriwe kugewa wano akonaga akera munene wake ukirumia kura konge rumia kinyathara Njoka kithiria kaunti no nithiritwe ri nyuma kimendeleo akagita na ikyo tonto ena gwiru bonene bakumira na mbere yomba gukarata kaunti ira tinge kumwira kila atumire nyuma wira university nikanonire atumetu makati na muno na makendere ya kuthina na mathire liu nibenda kuga mathiri tweriki utongoria uria turina wa county utaneciria kwa industries guti industry nwe mweturi wanangaini mwega nuntureze kuthina magulu antu mandipena na mbezi cia antu magulu tawira guti na industry guti kyo kigiapo into cionde ire ire cia Tharaka Nithi ciuma akaunti ciingi
wethirwa ni migate matumbi mauma abwathika. Nkiripotera Waru TV kuma Ntereche Tharaka Bete wa Paul Ogwa Kabethe.